abaturaba bari kurenga 200 bajwekera abandi bari kuhingura muri Kanana Ababiingirwe mu byara 28 muri Bukinda nebindi mu muruka gwa Kasongo mugomborera ya Kyangwali bayirundanda office ya RDC wa Kikuube okworeka kwetombwitwa kwabo. Aba bagira ngo mu mwaka gw'2016 President Yoweri Museveni akahandike baruha yaragira ngo bagarurwe mu Eitaka ryabe kintu ekiremerwe kukorwa. Umwaka guhira mu kwezi kw'ikumi enganzi y'ihanga Robina na Banja kazayo yayemereze imirimo yone yabire nekorerwa mu Eitaka eryo eri bari kutonganira ngo bita bari kukurira kampu ya Kyangwali amato bagatiremwe biti naye ragira abasajja bo babadde batadde mu nnimiro z'abantu ate n'ennimiro ezo bangambye basitaafu baffe be bapangisa ne balimirawo bo baagala buli kaseera kubanga beeguza emmere ng'abantu baffe babonaabona tekijja kukirizibwa. Abatura hati nebetombwetwa ngo abakampu bagumizemu bari kubapangisa itaka neryo rumwe hamwe no kurigabira empungi. Hati kisasira muno ekikutusasa bwire buno Eitaka ligarukire kupangisibwa bipangisibwe bakulima tukwehabuza Prime Minister kemereza obutagaruka kworoho muri mugona obo kwija hato karole kirinte kiriyo bagarukire basahire bakutemere binabya bichori vakedo omuyembe fene ebyabere bisigere mu byona biri hansi ebire bihoire ba MP tukakora appointment nabo tuwabasaba tukugamba abataka bakubasera kyonka nabo batucharinginga emirundi nkesa tuyona batatuhikaho nyoni kyo nkugambira bebembezi ba Kikuube ninyo mukutufitina habwo kuba omuntu tosobora kweto keto mwebembezi wawe omurundi gumu omurundi ogwa kabiri akanga kukuhikaho ekikuru kyabyona Eitaka lyangeri kansasa ijoro musajja litahiremu akeza mwensa horunana omukazi ndiyo ndi amazini mbona nagamba boje lero nyawo kiki mutu yamba bebembezi babwire mutu wijuke Itakero babatiremwe ryo mucera ryine bakama baryo abine cyapa bari mu Fred Mbambari Godfrey Muruho Peter Taremwa seze bakagate na Livingstone twazaje kandi nabo bagumize ngo baryo mu Eitaka ryabo nibenda kurisizamo amatungo gabo mukubanga nente zange bari bamaze kuzirya nindi ba mu Eitaka ribatekamo abantu babo kati sisobora gamba nti abantu bali beremu atenga sina wakubera bayino okunyamba nga government obanga president awulira bino aje arabe abarwanyisa government je babera ajukire nti rwakitore nagenda ne munyonyola bintu ebyo kati bwabana akyagala aje nze muragaba twa abamenyi b'amateeka wo babera. We have a binding document a signing of RDC by MP betu chairman 5 nyowe itwa here prime minister ekagamba hanshongi nekusha let us open the boundary reka tugarura abantu mataka gabo reka tusotinge aba OPM officials abakozere bihagaro tuwasotinge tubaheyo babajunane kandi cyo kumarira empunje ziri koreramu tuziri allocate ngo mu Eitaka ry'abantu twitahante enshonge zina alizo twata he esira tugaruko wa prime minister hakire mu weekend tumugambe wewe ekintu cyashoba abe byo kwerinda hine cyo bagamba hanshongeji nyowe aside ya security ngwenda gamba mutwijja kolera hamwe buharaba hare biragiro office ya prime minister ebya haire ntulinda ebya his excellency na bebembeza bandi biraruga mu kutesoko president akagambe n'ensonga aja jimara speed akajimara ira by the way chonka abantu agata mu office mutujema abantu abapinga president abapinga president bali mu bali mu wazo izakajima bile uno mukwana ndabira mutabirana mulimo mbizini yanyu so nkusaba tuyikiranize tugende tujukize oha president prime minister amahule garatuwa tujya nokora radio program tubagambe prime minister entekeza yayabo insonga yokida erete omwaka gwa 2009 omukama w'obwiro bwe Satito Owinyi akaherezo wabira governor wa Uganda Sir Frederick Crawford Eitaka rya hekaro 13 nizo square ya mayiro 50 mugomborera ya Kyangwali ngo government gumenereta mu empunji omwaka gwa 2098 government ya Uganda n'obukama bwa bunyoro bakabaganisa Eitaka ere bicweka bishatu kampu y'empunji yahebwa square ya mayiro 50
ababiri nibatura Bukinda bahebwa siko ya kilomita 36 rero ababiri nibatura Katikara bahebwa siko ya kilomita 7 bite ntarahita akazi katandika mu mwaka gw'2013 obukampu y'empunji bebembirwe Charles Bafachi barukwerwa abasirikare ba UPDF na polisi babingira abatura bariko bagira ngo bakatahirira itaka rya kampu rya siko ya Mayiro Nshanju ecyabire ngitana n'ekipimo ecyahirwe y'umukama gashakwanwaga ba Ambrose Katoto.